Чевашень фотокорреспондентізем пір кінегері. Пиджешудінже республикан күнжулне сынугержік урлы ширза бараган остазыне халаллана издание пағаларыш. Кінегене иге чөлгебе чываштада да вырыслагыларына. Шагюгержексенже иртне әмірін ширімміш водырмыш шүлезінже чывашсен бурнышы сынарланад. Колхозсем ергеленне вұхытри ялзын зыбачы, әшші вұхычы, херзалдақсем стройрадыны тада ыттыде. Кашни фотографие үйнері жебе данлаштарма булад. Кашни шин шүрет или айфон ба, смартфон ба, телефон ба, үгерет, хыне үгерет, селфи етем, скерт үгерет, темскертерлі, жақта олзем мажупа искусство үнер ябалзем мар. А куда чинахта фото остазень, всяк Шимаров пек, Сергей Васильев пек, Борис Иванов пек, Романов пек, то эти землем чинахта шедеврзем, хыне еверле үнере пидещивых. Шенегенеге чываш ен күнжілне тірлі вұхытра ширзабыны ширімбір фотографпа візен пахая жезімбе балаштарад. Сонюгерджі гыстызен ешінче уйрымах яланлыха история кірзе юлны Пердован Александр, Георгий тада Николай Костинзене балартмалла. Шавнбегех Юрий Янаньев, Георгий Зиньков, Виталий Исаев, Семен Игнатьев тада ты маштырзене жезем ертні әмір зывлышне паянхи кураган батне илзе жидереші. Авторзінжен нумайышы халі пирінбе марбулинде візен сонюгерджегізем вилімзір. Хошпір фотографсем тенче жайынжи куравзінже де балырна. Візем халық бұрнышне кірзебіні мәнбұр шенелеге үгерзе елмедірышна. Хажатсембе журналзене елемлетні. Элекхи жубашкар еплерех пулныне, уявзем мінле ертнене. Ялзене пірреміш трактор земелзе келнене еғытты көткіз саманцене халі эбер візен күжізімбе күратпыр. Кенегене хыбар издательство жүрзін фотокорреспонденчі Сергей Журавлев, Алексей Борзов таврабілуші тада атнер хузангай филолог пұқса қадірлені. Чынақта ку кенеге беріне беде бұғытлы қывыр тұқры. Мен жандесесін автор земде, берінде автор земде пірле беде қывырт ішлеріш. А унчень, еже бұштарын чень, ку кенеген макет уже пулны. Шанбада пірле бұғынса, уйрамақ шак фотография пықны ғышын, ку кенеге пулмалы берге чынақта шалдан үйдудуғай. Пулмалла десе. Шанбада пірле, когда тавы бар. Беде бұғытlı бұл чынақта. Паянхигон кашни жиннын алайынжех фотоғадыры бұржухне шак профессире балырма шымылмар. Шавынбада хойзен ятне дуны халхи чынжын фото үйнерін маштыры земде пызы кизебе дейвеш. Кенегене бұхны жүх візене жізене де, шавынбегех гуманитарий ослылық үзен институтынче тада фотокорреспондентсен музейінже упранаган сөнюгерджексене гертні. Егебенде шеремекіміз шул Чуваш республикинче бір хамырын палы ендерсен шулі де зертерет бір. Паллахты шак кенеге бұл пиде пызык парне, шак шула ертерме. Мүжін дезен бұл кенегере пирін чаплы фотокорреспондент фотографизине пыштарным. Візен болмаза снебер Чуваш республики шыржылға алла мүлі бұрныне пілмеде бұл даримас бірде шутлады. Шавна бұла калашыне бір. Шак кенегере республика шыржылық үшінже мүлі адалан забыны, жинзе мүлі пурынны, мүлі савынны візем. Шак кенегене алады цасын құрма болады. Шыны альбома Чываш кенеге издательстве пір бен экземпляр бағыларына. Малашне она тадада буянлатса, анлырақ тираж бағыларас шаныш бұр. Чывашен голарым вали Алексей Енейкин, Лидия Галактионова, Виктор Степанов.